Mimi naitwa kwa jina Mahitaji Sambaza Mwelekezi. Sababu nyama zionekane sokoni, sababu ya guvernema ya kwetu. Guvernema tulipatana kama itatufukuzia nyama za Burundi. Mpaka leo nyama za Burundi zinazangara sana mu mji wa Uvira. Tunachinja ng'ombe 5 tunakuwa kutanisha 12 ndio iko mu Uvira. Hatujui ziko zinatoka wapi. Ndio tukaamua tushimamishe kwanza kuchinja sisi wakushe ya batwari ya Ulongwe. Tushimamishe tuangalie kwanza leta tafanya namna gani kwa kututetea kwa ajili ya hizo nyama za Burundi. Leta ilitosha barua kufatana na nyama za Burundi. Ya kwanza ni arete ilitoka kwa meya wa mji. Ya pili ilitoka ku province, lakini nyama ziko zinapita kuskave. Ziko zinapita kuskave frontiere ya Uvira, Kanvimvira. Sisi ombi letu tunaomba zile nyama tusizione mji wa Uvira. Ndio tutajua kuchinja ng'ombe. Lakini kama zile nyama zikingaliki, hatutafikisha ng'ombe chini. Juu sisi tuko tunaomba na tunalipa leta. Mimi naitwa kwa jina ya Kiza Esano Tabaski, niko porte-parole msemaji wa makushe ya vile ya territoire ya Uvira pamoja na wafunisero wote wachuruzaji wa ng'ombe, mbuzi, nguruwe wote wa vile na territoire. Mgomo inafanyika ndani ya Uvira au ndani ya vile na territoire, sio kusumbua raia. Ni serikali ndio inasumbua raia. Kwa kuwa ukiona raia inafanya mgomo, maana yake kuna lengo fulani litokea. Tulipewa vitambulisho na serikali ya kukataza nyama zitoke Burundi. Kwa mshangao tunaanza kutanisha nyama nyingi zinatoka Burundi zenye hatujui kama zilitokea wapi. Tulifanya vikao na serikali, wakatuambia ya kwamba tuongeze kuchinja kwa mabatwari ya vile ya territoire ya Uvira. Kweli tukaongeza kuchinja na tukaongeza taxe ya province na mairie. Leo taxe tulikuwa tunalipa mvalere ya 7,000 à 8,000. Tunaanza lipa $5 kwa ngombe. Bado za kutoka muplene kuenda wa furnisere kununua. Leo tuko nalipa plus ya 40,000 francs congolais ku taxe za leta. Leo tunakaa kutanisha Uvira inakuwa cha de bataille ya manyama kutoka Burundi zenye hatuyui, ngombe zinaibiwa muplene, zinaenda chinjua Burundi, zinapita ku frontiere fasi ya Scave. Fraudirizema zinaingia zinaenda uishiwa ile banaita bambila muvile Uvira. Zile nyama hatuyui ni zinatokea wapi na zinaleta magonjwa, na tuko na magonjwa ya box leo tuko nazo. Kisha leo kunakuwa nyama zinakuwa mingi na ruhombo inakuwa mingi. Babushe leo banakimbia, babushe leo wanaanza funga, wanaanza usha maparcel. Eputa sisi wakaaji ya Uvira wazalendo, nyama tulikuwa tunachinja kwa mabatwari zinakulisha waskari, wabibi ya waskari, watoto ya waskari, wazalendo wanakulisha waraia wa maibobo wanakuya pale, tunawasaidia, tunawaforme makazi, lakini wale wanaoleta Bujumbura hawana hata intérêt moja. Ikakionekana kama serikali inapuye watu wa kutoka nje, wale wa frauder, tunaita si wa frauder, sisi wa boucher tunawaita wa frauder, mais serikali na wareconnect. Na njoo kwa maana sisi tuliona hata pigana na serikali, mgomo tunayofanya ni mgomo baridi, haikuwa kupigana na serikali, ni kuleta amani. Serikali tuyue namna droit zetu ziko wapi. Na njoo kwa maana sisi tunafanya mgomo leo, inakuwa siku ya pili. Na si kama leta irepondre kwa ile devoir yetu, sisi tunaendelea jusqu'à ce que tutaingia msitini kumeri. Na kama biko na vikatasi ya serikali tuitishe batu affronter nabo. Juu wakati kama tuisha kuwa mtu akikuwa na wanawake wawili, unapaswa presenter watoto ndani ya ile nyumba. Huyu ni mama yenu na huyu ni mama yenu. Parce que tuyuane. Na tukiyuana kama nao iko na wengine madokima, maana yake sisi na sisi tutakamata dokima za kwenda Burundi, tuko na uzia Burundi, juu kule njoo bei ya mzuri kuzidia hapa. Na kule njoo taksi ya mzuri kuzidia hapa. Sisi tunalipa taksi hapa, maana yake inaonekana kama hatuenezi shurti ya serikali. Na njoo kwa maana kama nao iko na dokima na sisi tutaenda kule tutakamata ile dokima. Wito wangu kwa raia ni kusema watunge mkono, wavumilie. Sio kupenda yetu, ni kupenda serikali njoo natugandamiza kwa kutuonesha ya kwamba ebo njoo wanapenda nyama kutoka Burundi, hawapendi nyama kutoka Uvira. Asante.